Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi a'adda al-jannata liman ittaqa wa man tawakkala 'alaihi kafa wa man fawwada amrahu dabbarahu wa hada. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu 'ala ni'amihi zahiratan wa batinah. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفى واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي فازوا فضل الهداية والكرامة وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، واتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang penuh keberkahan ini
kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal dalam menghadapi kehidupan dunia maupun akhirat adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha adalah mengingatkan sejarah tentang Nabi kita Ibrahim alaihi salam dan Nabi kita Ismail alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu dalam tidurku. Apa pendapatmu? Lalu Ismail menjawab, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya kau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji iman Nabi kita Ibrahim dan Nabi kita Ismail alaihi salam untuk berkorban jiwa. Nabi Ibrahim disuruh, diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya yang sangat ia cintai. Nabi Ismail diperintahkan untuk disembelih ayahnya yang sangat ia sayangi. Luar biasa, karena kecintaan kepada Allah, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail rela berkorban nyawa demi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sudahkah kita dalam hidup ini berkorban untuk membuktikan iman kita kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Apakah manusia mengira kami biarkan dia berkata, mereka berkata kami beriman, lalu mereka tidak diuji? Walaqad fatanna allazina min qablihim, sesungguhnya kata Allah kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu, maka kami akan tahu siapakah orang-orang yang benar-benar beriman. Wala ya'lamanna al-kazibin, dan kami benar-benar tahu siapakah orang-orang yang berdusta, orang-orang yang tidak beriman. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk mendapatkan gelar beriman kepada Allah tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman tidak cukup hanya pengakuan hati, dan bukanlah dikatakan beriman kalau hanya sebatas pengucapan lisan, dan tidak pula dikatakan orang beriman kalau hanya melakukan perbuatan, berkorban, mengerjakan kebaikan tanpa melalui hati dan pengakuan lisan. Beriman adalah al-iman at-tasdiqu bil qalbi wat taqriru bil lisan wal amalu bil jawarih. Beriman adalah mengakui dengan hati, lalu diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan pembuktian melalui pengorbanan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bukanlah Nabi Ibrahim alaihi salam yang rela menyembelih anaknya karena ingin membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saudara-saudara, tentu kita semua cukup sanggup untuk berkorban menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita bukanlah Nabi Ismail alaihi salam yang rela berkorban nyawa demi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudara-saudara, saya kira kita semua cukup canggup untuk bertobat dan menghentikan perbuatan maksiat yang selama ini kita lakukan dengan bangganya. Kita bukanlah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela berkorban nyawa demi kecintaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudara-saudara, kita semua tentu cukup sanggup untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sekecil apapun nikmat itu diberikan kepada kita.
Karena bersyukur terhadap nikmat yang sedikit akan melahirkan kemampuan untuk bersikap bersyukur kepada nikmat yang lebih banyak. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir, wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah sedikit, pastikan dia tak mampu berterima kasih atas nikmat yang banyak. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, pastikan dia tak mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, hidup adalah perjuangan dalam rangka meraih kehidupan yang benar. Perjuangan dalam rangka mendapatkan kehidupan yang sesuai dengan panduan dan rambu-rambu Sang Kuasa. Betapa meruginya kita kalau hidup yang singkat ini kita jalani dengan penuh kegelapan. Padahal hidup ini dalam rangka berkorban untuk menyiapkan kehidupan akhirat yang abadi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur kita katakan, saya, Anda, kita semua jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan ajaran Allah. Terkadang kita berlaku sombong kepada Allah. Terkadang kita tidak percaya dengan janji surganya. Terkadang kita tak takut dengan nerakanya. Bukti dari semua itu adalah kita tak pernah mampu serius beribadah kepada Allah. Kita tak mampu memberikan waktu lebih panjang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini, esok atau lusa, kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kesombongan kita mengantarkan kita kepada kebahagiaan di alam akhirat? Bisakah harta kita, jabatan kita mengantarkan kita, mengembalikan kita dari kematian setelah kehidupan nantinya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan Idul Adha kali ini, mudah-mudahan kita dengan mengingat sejarah Ibrahim alaihissalam, kita akan kembali memahami arti hidup dan pengorbanan. Kita akan berusaha senantiasa berkorban semaksimal mungkin. Kalau Nabi Ibrahim berkorban nyawa, berkorban jiwa demi kecintaan dan keimanan kepada Allah, barangkali saudara-saudara, kita cukup berkorban untuk menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang melahirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat dengan sejarah Ibrahim, marilah kita menghilangkan kesombongan kita, baik kepada Allah maupun kesombongan kepada manusia. Karena sesungguhnya saudara-saudara, kita tak pantas untuk berbuat sombong. Bukankah kita semua tercipta dari air mani yang hina? Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengan lebaran, dengan Idul Adha kali ini bersama-sama mengintrospeksi diri kita, bertanya apa yang telah kita korbankan untuk diri kita. Kita korbankan untuk persiapan masa depan akhirat kita. Umur kita barangkali sudah berlalu 20 tahun, atau mungkin umur kita sudah berlalu 40 tahun, atau mungkin umur kita sudah berlalu lebih dari 60 tahun, tetapi tak ada sesuatu pengorbanan pun yang kita lakukan untuk persiapan akhirat kita. Kita diberi umur yang panjang, tetapi umur yang panjang itu tak mampu kita gunakan untuk melakukan amal-amal saleh. Kita diberi kesehatan, tetapi kita tak mampu menggunakan kesehatan itu untuk melakukan hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi harta, tetapi kita hanya ingin harta itu membuat kita bahagia tanpa mempedulikan kebahagiaan orang lain. Kita ingin sukses, tetapi sukses yang semu. Karena kesuksesan yang hakiki adalah kita ketika sukses merasakan kebahagiaan itu, orang lain merasakan kebahagiaan itu, dan Allah ridha. Itulah makna kesuksesan hakiki. Kita senang, orang lain merasakan kesenangan, dan Allah ridha. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan khutbah kita kali ini, marilah dengan melalui Idul Adha kali ini, dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan mengingatkan kita bahwasanya hidup ini adalah tempat berkorban. Berkorban apa saja. Bagi yang kaya, berkorbanlah dengan kekayaan. Bagi yang punya ilmu, berkorbanlah dengan ilmu.
Bagi yang tak punya apa-apa pun berkorbanlah dengan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan itu. Ketika kita sabar dalam kemiskinan, berarti kita telah berkorban untuk membuktikan iman kita kepada Allah. Karena sekalipun barangkali kita dilandah dengan berbagai macam kefakiran, kekurangan dalam hidup ini, tetapi kita tetap beribadah kepada Allah, tetap berprasangka baik kepada Allah. Ini menunjukkan kita mampu membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, inti dari Idul Adha adalah berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim menyuruh membeli anaknya. Kita bukanlah Nabi Ibrahim. Kita hanya disuruh untuk menyembelih domba. Kita hanya disuruh untuk membeli sapi. Itu pun bagi orang yang mampu. Betapa hinanya kita di hadapan Allah kalau kita mempunyai harta yang banyak tetapi tak mampu berkorban untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu berkorban, menyiapkan kehidupan kita yang singkat ini sehingga kita mampu kembali kepada Allah dengan qalbun salim. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد ورد أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب له ولعلها تكون هذه الساعة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل الشر. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا هذا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Suhu sufufakum fa inna taswitu sufuf min iqamati salah. Luruskan, rapatkan kepada anak-anak yang di belakang diam, kita akan sholat Jumat. Silakan untuk ikut sholat dengan perhatian yang penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli Jumu'ah li ra'atihi mustaqbil qiblati adhan imam lillahi. Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa lam takad. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض
إذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل الطير فيمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية وبركاته السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعاملنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا ودينا قيما وخيرا كثيرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. الذين دعوهم فيها سبحان الله وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.